Okay, panipod malanwa na rakso kon kayo wow kisanan kan kulkan kunanalo kunakanyi ko wow choro rang sa kulmatay kopna Korean kopna speaker and legislature so kung lapalabakan nan panyan siya momot sa government o chon pot pingsap Pachawan dukat upran koros ang nasa kulmatay rogan rangot Ngay sa Nicolas Magan Pachuan Kalile Kupurakan Autapan sa Palmachay Roman Ramwatch O Yacharalapan sa Palmachay Romkan Kayo Maraniray Candidate Kan Mepan Pachuan Miya Men Philippine Stu Storor and Congress Korea sa kayo Waisono Kachang Ernan Kasarawayan Kawapan Run and Constitution and Waisono o groundbreaking ang center may pachawan miyawi nanway matananiyo Rome sam kolonya way ponpe ni Maria isaptayo ang pariya kitay sa tuwang paniyan Rome na isapang machayde tuwan ponpe pachawan na nagtiyar mara ni Raylakan Mepanuya men Philippine the candidate ang Suschoron Congress Hatler the Congress and Katpayo the Wayne Pope o Wayne Sai and Kosyang Lale Nuchunariao and Pariagate sa Tuao kung nauteta si John Tariao nan mamuatan Congress Korea sa Keo NFSL Nintuan tayo sa sang paniyong niso sa NFSL May Raylakan me pachuan longer aray chungana kwen yang men Philippine the candidate ang Serwach Ye Wayne Pompey candidate Francisco L. Yohanes candidate Jose San Nicolas candidate Peter M. Christian candidate William M. Costica o candidate Chincher P. Mita o nintuan tabi sansal sa paniniso sa napesan candidate Chincher Porter Mita, Pachawan Sangaraj Manat, Nansus Choror Watch. When Kusai Yang candidate Alec L. Alec, candidate R&P Palek, candidate Linton A. Jackson, or candidate Yesley G. Sikra. Ayaw sa pagmachay Roman Rangwach pan Samu Tonpe. Waisono kachin kasarawi o kawawi sa pagmarayran ko sampan hiranin ko pasan teo constitution te ni Maria sa kaso hen pariagate sa tuwang nan waisono. Kasarawi ang ram kasampan wach pachuan miyaw ito ni Slaven way nan waisono. Tarwach hewya kasilisa payo na wayno kawawi o kasarawi sa pagmarayran ko sampan wach. Haralapan kawabaran pasampalwach and waisono ye kiyawag lang may ananapan kamaunan pasaran kosanan and waisono. Nan programen kasarawach may pachuan niya sa karatan kawait ye tika Natalina Lawrence Noso may pachuan niyang kawata pasaran kosanan and waisono kayo o pinyanger from Apali ko pasan sapan, Koreapak and pasan ng Waisono. Wach na national sa karata, e pachawan kasaleta mo ko pasan kayo ang Waisono. Pachawan miyautan nan bakit tuwag ko'y walisak lumaw o nan parwach yagte isak tuwaw. Ko pasan ngach kuranger ko sapan. Ko pasan ng Waisono. Pachawan apal panray Chief Minister kay o right speaker o song kabung jojo kay and Waisono. Program kawaparan kasampalan Waisono wach kachawan sakla ni speech kan pangan nan pungan right sarikan na newe ulaptikan ng Waisono o right sarupat taman Mungya speech contest wach o right sarikan ni Isabela Costica sang dapto kayo ang Waisono Shania Fera Joseph Samlab to Korea Waisono
Chinero primo samdap tu kapayo and waisonu o kasante tonre samdap tu kalmao and waisonu. O samne chanangkan me bacawan uyang raiser bukat kasaleta me raiser bukat bacawan chorus bacawan poeta nantato and speech contest watch. O kaya lang sa pagmachay roman ron watch pang sam matalanim mo impompe. Ni Mary ay isap tayo ang barya kita isap tuwa kasaraw yan groundbreaking ceremonial bacawan uyang ni John Bass nan kausap cawan nan win matalanim. Kasaraw yang groundbreaking watch yung mepit center yung mepanyang sawasa hapali nan matol tenang kawas meron watch yung niya wasa paten sampa the oral heritage. Nituan tamat sansan nan sampung kay samalaro. Kasaraw yan October ceremony yan monian sawas watch bacawan uyang ni Hempasian mo in Japan me pacho telanya nan mo inach. Ang sampung watch ye Mary ang saktayo riyang te saktuaw breaking ceremony morning sawas watch pachawan miyawiyal o nan programen kasaraw watch me pachawan miyal sakaratan kosaw ye walyapan sa masan kausawan chaman nanachuman sakarata pachawan kosaw mo chorus Mayan Joeta program which ye right apelaban government and Pompey kan ye kopnan Pompey. The right win and gogo senata kan and Pompey the legislature kan and Pompey. The right panikan me bacawan tara rajumal sawas ang nuyawitan was tapat watch ye ambassador mo in Japan o walyapan ambassador mo in US na mo in FSR. Watch bacawan musakla ni yeo sakarata Mesang sa kalmachay kopnan mo in Pompey, ye kopna Marcelo K. Peterson. Nanachungal sa karata bacawan muya achungal kapeng, o railakan, tepanikan, me bacawan sawasata yapan tatapan sawaswatch, o brikasaleta, me bacawan kamelele, me center watch pan nenen ma o chorus of kaiten mo in matalanim. Waikan and Pompey, pwede pa napali tipso patakan, and Pompey me panuya men kasansal, o railakan, set kawasakan na uya wasan mamay, and Wayne Pompey. Main ko yung mechakan, o tapan, sapan na chay roman ron watch, kalawanan kupran chorus, o kasililla. Sa